Siam tulang nami si payung ay na mamupus bapa hinaholongan ni hurnami na dop marujung goluhon. Piga-piga ari na salpu tulang roh doha nami huruma na siam patugahkon janah padaskon demban tugah-tugah kubay na siam bahasa na dop marujung do goluh ni bapa hinaholongan ni hurnami rumahon ay pinupus ni na siam. Tulang bani panorangon sihol mapukahon acara acara parsari matuaon ni bapa hinaolongan ni urnamion ase on mademban nami tulang demban panukunan hubani nasiam ase hujama hita malakah nalahu mamukah acara tabani panorangon ase ajari nasiam hanami panogolan parboruan ni nasiam iya sonon manaboy demban nami na tersurduko kanami on may ihamalaskon uhur nasiam tulang nami si payung. Terima kasih tulang hubani nasiam tulang nami purba tondong jabu bani panorangon songan hata nami hubani tondong pamupus bani paru sari matuan ni bapa hinaolongan ni urnamion panorangon sihol mapukahon acara paradaton ase sirsir na siam tulang nalaho mambodahi hanami rosi na mangajari hanami parboruon rosi panogolan ni nasiam. Terima kasih matulang lolowan na sari matua na ibagas pusok ni uhur songkata ni na makatahon nok kanay ay memang hanami pelang palamar pamboto tundong pamupus tapi anggorado marsia jarak kita boydo ganup torsa ahanalaw sidalonota terlebih manalaw padason kay putih ibagas bornginon jadi ase marsia jajaran nami kita tene ulang pitah sona pamboto nami huma ay humay tori dalako kanami ge hubani nasi panogolan namion ay mahata nami sesuai adat izomma sonahan o somal sonay huma horzok kita ase marsia zazak kita pasal on tukin nari ondos kuno nami porsa hubani nasiam tapi paima ay tulang bani pan haroro nami madaskon demban tugah-tugah kubani nasiam domma i paundos kanami putih sakabang hubani nasiam lang penamin sadarion bani panorangon atap nokan pe domma berhak nasiam padaskonai hubani panogolo nasiam tapi marhitehon niay halani lape inidah kanamidas pay matape token nari porsa totu putih malobey padalan nasiam hubani panogolo nasiam dadop marajung goluh so nah kira-kira tulang ay adat ihutawon on mademban nami tulang jana on mahoma nalaho sipakeon ni nasiam tokin nari nalaho patape porsa tutu anggo adat ihu tahun tulang nalaho patape porsa nasiam hubani panogolan parboruan ni nasiam palobeido nasiam menalaho marporsa tokin nari ase on mademban nami tulang naboy tasurduko kanami on iha malaskon hur nasiam. Terima kasih matulang jadi sonahan nasiam na marsanina do masirsir haganupan hapit siam biloni layon ya perlu bisa hali. Terima kasih atas hukuman itu. Neja bani parujung goluh nilayon domaroh dan bentuga-tuga nesiam hurumah nami. Aido paroh nami boto rosi garupan panogolan nami bani bornginon. Opeha nami naroh boto agi panogolan nami ganupan nasir-siri jon. Ay mahamalas kun hurnes siam memang boto bahat do tondongmu hambani si payungon hal ini keadaan mungkin patar pagi PCD dasi jon opehan mina jongjong ay mamalas suhurmu sayan dohar ma mariteon ni parroh namion lambin petarapoh matongon khusus ni keluarga besar si marmata ijon ase marhiteonion lambin matongon sonaha lungun ni hurta asion dosok kita hubani Tuhanta jadi huba mulai panogolan nami oma kay putih nami si pada sono nami huba mulai tanda ni putuh ni hur nami nalau pabor hatokam lahu mandapoton Tuhan jadi Purusonope hanami parroh ni tondong mulai ulang maho uhurmu
Selamat jalan mabamuda lae. Sayan dohar boto pakon kaganupan panogolan nami irumahon. Jorgit haganup doko sifat porhatmu. Ay mahata nami humbani tondong. Terima kasih mak. Tambahin na siyang porsa on hujon, no ba nitulangan? Porsa. Porsain tambahin na siyang hujon. Sanggah manabag mamatani hari soluk doro Paima ipadas na siyam hubani panagulon na siyam tulang halani ijon do sanina na siyam. Paibaw na siyam hubani sanina siyam purba tondang. Paundulham. Dop kosyon sir haganupan hela irumahon. Hela irumahon na halani na parlobi sa hali na irumahon do haganupan. ngayot marhoy loja tumang ijin sengrong naot namoy gawe hapusan sitip dopan orang ijin adong jogolu nalang marpusa bahitana persayain hasonangan ta ibain Tuhan ta domasirsir isunggain Ana boru jabu mewakili haganupan boru panagolan. Mahitikoluna mat pangarapan pindahi sorta limin ijin ay Dilo-dilo nami hubani na hita majali jemaat ke KPS Syariah Urung Raya Pangalbuan. Halani dom hampir selalu say acara patape porsay rumah. Ase pasir-sir hita kehadiran ta ijon nalaho membain acara singkat ay makabaktian mamuka horja bani panorangon. bahitana persayain Pahopo si godangan roh kujon ase ibu persay tulang. Pahopo. Sahalinari dilo-dilo nami hubani hita majlis jemaat ke KPS Syariah Urung Raya Pangalbuan. Naibobahon ni pimpinan majlis jemaat. Ase roh kita hujon nalam membonahon kebaktian singkat nalam memuka hacaraon. Biartena si bukah kita kebaktian, bukah mahal humani mandoding, dop kosiai masuk biambilan, dop kosiai ibukah ma marhata pata gondrang, dop kosiai mandoding kita usia tene. Ya, dop kosiai itu bagas tonggo.
Mandoding hita haleluya 364 ayat sada. Hubata haganupan na martupo irumah nasangap martuahon bani parsirangan pakon bapa hinaholongan ni hurta ijon ibut kanami tenena tersurat hubani Kolose 3 ayat sada das kubani 2 sonon nini ase anggodoma ipapuho nasyam rapakon Kristus pindahi nasyama na iatas ay ijaido Kristus hundul isiamun ni naibata na ibabu ay ma paruhurhon na siyam ulang ma na iatas tanohon bapa hinaholongan ni hurtaon doma ibalosi janjini hubani Tuhan berarti ia doma maparayakon Tuhan ibagason hubat haganupan ase bani on keiklasanta memberangkatkon ia bahasa ia sonang pakon Tuhan jadi hubani ham inang makdani tongon bani nahinan lang ibutuh kampan orang on nalasonaha dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi bani panorangon isuhuni mapadani pakon Tuhan. Halani ay hubamu parayak kama na i surga na inagori atas marhitehon ni papasingkam pikiranmu marhitay sadari on ay ma paroh nito ni napasing pasogop kam mabani dirimu aseboy hiton haganupan ibagas na ikhlas bani keberangkatan ni Bapa on ubat haganup na martupu sabu dari on ibagas na saling mengisi hita bani naman dopa kon horjaon ase boy hita ibagas ikhlas nyuhur jalo hita matongon tonluy na pasing bani hadirion tamar sada-sada horjat taon hasipe ibagas pusok nyuhur sesuai hubani adat ni hita hajol maun maningun adung dutong adat sonaha asebain na jenges halani ibagas hurja na jenges aido na harosuhkon ni Tuhanta Jesus Kristus amen. Iliang kaita kontonggo Yesus kasumani. Yesus kasumani anani kaganu pasada kunani aseorang kanu senggoy dalam nami salahkan dosa Tuhan masukkan kami orang aginja. Amin. Hidup ni uriduan dari Kristus pakon bolong di adil kepada Bapa apa para soran di dunia pasti mama kasumani kehidupan. Amin. Bani anak baru jabu ibuan malobey ay ma porsa pakon ni boras ibagas balbahul sunay age piring ni sa tangga na se jumpa kon hita para gualta ya hubani na siyam bapa panggual nami songon na ibotoh na siyam doma sari matua bapa hinalongan nami irumahon panorangon siol ma pukahon adat persari matuon ni totu bani hasir siro na siyam nalaho mangiringi horjaon ibagas gual si malungun ase ben na siyam ma natangsing isengesan bani hanami hasuhuton bani panorangon niya non manaboy tarben hanami on ma iha malas kun hur na siyam andohar na siyam sihat-sihat bani nama korjaon horjaon terima kasih ma. Terima kasih kumayatok kanawi na siya mazutun bulun na manisihan namin marhiton dimban sa tangga dimban sayur say sayur matongon horza adat parsari matuaon ni Bapa hinaulong ni urto ni bukah bodarion rosin na mangujungi patar jadi pay may saktihan nami hata ni uning-uning anon
Asay diluhan namin malabay pahoppo ay manalaw mamukah manggwalhon gonrang. Horas sokam. Horas. Duma sirsir ijon hasuhuton na marsanina das kubani boru panagolan. Halaniay siolma panorangon nalaho membuat tuan ni gonrang. Panginduan nami humbani sibiak hasuhuton aseben na siyama gual na parlobe sair matua. Horas gual na paduahon sirsirdo bapaon nadop marujung guluhon marpinopar das kubani namar nono namar pahopu halaniay songon gual na paduahon dina siyama rambing romos. Gual na patuluhon asehot ganup pinopar ni bapaon binasiyama parahot ni. Iya, jadi panorangon sihol maroh boru panogolan huruobe ini si biak hasuhuton ay matondong ni boru panogolan. Ay manalo manosohon haganupan hahurangan ni siya lobe-lobe ni tondong ni. Halani ay pior musik nami. Ben siyama guhal ni sabar maham tulang. Sabar
bah ni parboruon rosi panagolan haganupan ibagas ilu marhitihon ni pusok ni huron tuktuha suhuton onpe si marmata margani ibotoh kanami na eleklon marboru si holdo masedia na laho roh kulubay-lubay ni parboruon das kubani panagolan na laho patape pasu-pasu marhito ni tortor halanya hubay na siyang musik kami matin ni Indo padan ni Tuhan Yesus. Siam para musik nami bani panorangon bani parmisir ni bapa namion lang tarben lang ibagas pusok ni hurhan namion haganupan pay mamarembas kanami ben hamlobe sa dalaguhan jin gambiri topi pasar.
Iya, terima kasih ma. Halani ay hubanya siam para musik nami. Halani duma salose hanami ijon na manortor na marsazina das kubani boru panogolan. Ase ben siam mapa jong ini harawan bolonin. Ayan, kita makalas ko. Sada, dua, tolu. Horas! 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 Bay na siyam tulang nami si Payong ay na mabubus. Orang tua nami irumahon nadop marobe marujung golo. Ijon ipangados ka nami deban nami hubay na siyam tulang. Taringat maay bani parsari matuan ni naipupus ni na siyamon. Ipasirsirhan nami do gual si malungon so na hama gonrang ni nahun Jerman. Alay ase bani panorangon tulang halan ilang tartoror ka nami halan marhitiaw ni pusok ni hur. Ipangiduhan nami ase ajarin na siyam hanami bani namamakehon parugason ase riap manortor hita to kinari. On ma demban nami tulang terima kasih ma. Tondong jabu. Iya, hubay na siyam pe tondong jabu purba tondang margani. On ma huma demban nami hubay na siyam ase ajarin na siyam hanam nami nalaho mamakehon parugas nalaho riap manortor hita bani panorang to kinari. Terima kasih ma. So nahatulang nahakira-kira boy ma itorso kita. Iya, dear terima kasih. Halani ay hubani boru jabu nokan ijado, ija nokan si Jolong Boras. Si Jolong Boras. Domay John sir hasuton riap pakon itondong pamupus si Payong sonay kay tondong jabu purba tondang. Nasiol manami riap manortor bani panorangon bani parsari matuon ni bapa hinalongan ni urnamion. Aseben na siya ma gual na parlobe. Oras sa kansan. Oras. Iya, manortor haganupan, manortor haganupan. Oras. 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 Namangihut ben siya ma gual na paduahon. Oras. 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 Gual na patuluhon ben siya ma haro-haroin. Oras. 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 Ay ma tortor na parlobe tulang dumatulun nombas ni nami bani panorangon sihol mahan nami roh lobe-lobe ni nasyam tulang nami si Payong sunay age purba tondang.
ibagas tortor atapi ay betulang sunahamar panukun nami bena siam gual ni Jermanan mapakita tulang nay maraten iya diar ang gusto nay ase body jupah kon hasuhuton na siam haganupan diar ni nami ase bajenges baris na siam duang baris ase boy idapot kon hanami na siam haganupan tulang nami Tuhan